This year of Woba Opere Amount for Emamo Atin at the AHENKAN933 FM. Radio Papa, I'm thank you. Jesus, Uyemi Gwankobia. Meka ukesi enu Ashira mansan Jesus uyemi butenti Jesus uyemi gwankobia Meka ukesi enu Ashira mansan Nami ni wayo Semi muni Nami na waju Ababa
Semi muni Meka o kasi eno Unyameso Abodi nina rabe kutuno Eyi ni dina ye Na yamaneso Unyameso Ewia si nina rabe kutuno Unyameso Enipa nina rabe kutuno Eyi Eyi Wumbo da Wumbo Nyamiso Hey boom come on la Nyamiso Jay Ababa Wum come on Nyamiso Abodi nina rabe kutulo Ha yeah Nyamiso Onyankopon ben yeso so no. We are talking about the King of Kings. We are talking about the Lord of Lords, the I am that I am. We are talking about the Omintimrim Dadiako. We are talking about the Omintimrim Dadiako. Dadia Yamoni Kesre. Ononi was Srebo Setrema, or read at the Monoda. Aman sang in a brand samni ding. Wonone brand some educatare. Kokromotia yen san ho emmopo. Lily of the valley, protector, provider, devourer. Our savior, our porter, light of the world. We are talking about the Elohim. We are talking about God, the creator of the universe. Nia ewia senimu adebo niema nyinada eyene dia. We are talking about him. Hey. La 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 la. Meja mena oh ini Yesu bane me awaba bum 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 oh your hene hey hey sorry nasa sorry da me your hene ba obuoba me your hene obuoba me your hene one tiasie me your hene ba me meda la 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 hallelujah 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 me okay and also say rather than prayer what the young quite saying what the young assign ababium or say for God and country yen samra metro some kesian so abusia me yiri sa no pay ahoden wo ho nyame adom yen so so yen ho ye papa ahoden wo ho them still day we are alive strong and kicking. Oh, nyamu ye nyina to nsuo amfon Jesus oh yeah mi ga kabia mekanu kasi Ashira Mansain Jesus oh yeah mi bo team Jesus oh yeah mi gwan kobia
Iramasa. Ni almost say obron samagina tuo. Anya juma. Yo, woman che. Anya juma. One more teacher, the amade to quam, one more canche, one a bit to me, show me the yum say, now or what bay you cram say, would a deem Bobanon Tiasia come in good and coach was here. Oh, Jarre Papa. I don't mean to debia one day or I would add in Sugusu Shiraya and one fan at the Chibi Beka home. Oh, Trebian saying, come on. Asira Messi Nyankopon besira wama ebeye pressure e de amankrofo bi omumpe wiye omuhu bi obunso omyambeso om se pram omde ne sanka kranka sabonso omubenya yade stroke akoma yade ehwa yade mojaboroso sanse adwene bone ese omutiribi nti no ohunu bia na ohun sunsuma ton so bonso omyamaso om se pram owuo nu omu bewuo hwe onipa biara wono aye na adwene so obesoro wo so hwe 2022 maka tro say eye action year 2022 no is a serious year. No mercy for the cripple. Obiya na adwene so obetete wo sunsumu awon so kere no tietia wotna se ya wagene de enye hwe nya hwe obi beku kuturo bia ma ye mbese wo into this year no ye frɛ afe no udi si a ye de besi wo de wa ye de bewo so what you say enkrofo bi say boot for boot. This year no, never allow yourself for anyone say obe huna or the ehu bi be sewu mu make oboa sa fo nkwa do mo amasem ye mo bo keke mekum fo no obi be say why are you saying this media me kind Bible no and it be ni ewom Bible no saying nia otimi mu no osusini nyenya nkyere nkabere kyere ni tumi nie mpaninie ahombone beye eni busum tumi malam tumi ni subiriku antoanya mane hwan no nia etimi mu a eya asafo awurade no esusini saa niam ya mabobɔ din nyina eni nti obi sese wonyusu awurade ni tumi obi so omfa awurade tumi nya adwuma na emom ode niam a mebobɔ din nyina na eba be ya adwuma mi wotumi kyɛn no me wa hoden chen no eni nti wo sɔre me so a mebɔ asafo awurade din na tie ni gesem wa ha Bible say eye edin Yesu Kristo din no wodi tumia ewo wim tumia wa asase so tumia wa asase ase ne ati nsuom ne ati nuam ne ati nipam ne ati abotan ni emmoadom mamuo no wodi sa tumi ni nyina se owura Yesu Kristo ni din no ase eni nti se wunya bodin no a sa niam me bobodin nyina bre won ho ase ekoto. If you have this Jesus Christ, if you know this name, if you believe and trust in this name, you will never get intimidated by the works of the adversary. You will never get intimidated by the works of your fellow human beings. So what you say? We serve a living God, and that God is alive, and He will continue to be alive. He has remained so and same yesterday, today, and forevermore. And we serve this living God. And into the nipa best send nipa be su there. Hey, ya manga. Adwan. 18th day of January 2022. And ya benada me mamu nyina che me mamu akwaba e dey about your most authoritative social, political and current affairs talk show. And of course, over here we bisect, we digest, we intersect. In fact, we do in-depth analysis. We try to unravel the mysteries behind everyday life and our movement. We produce a well thought through, provoking stories. We help you to shape your understanding of issues, making headlines each and every day. And it is all kind of the most fearless and factual
breakfast show Maakye. And it is a say Maakye na ba be household name. If you be a be ramu bia no pay ameno kasa o mabie. And it kamu.com o mabie nyame nhyira wo mo. Taxi drivers mu ye too much. Enra wo mo ekobo Salome. And wo mo ekọ a wo so nyina. Anopo ma so wo mo de wo mo agumo car na chi. Ebi nso so temo nchen o ma ye wo mo ho innocent. Nanso no nim ni anadwo ade atia no pai akwoso. Nanso driver wo de oye den ehunu. Wo de ene se wo de wo mbekọ. Nyame nsira do abafo yi. Eniema de mu di bi kọ. Eniema de mu di bi tu kwan. Nyame nsira mo. Adrobafo nyame nsira mo papa. Abayo bi ho kire ne nra ade atia no pai. A wo de abetena wo taxi ni mu a wae kolem. Aya sanketo o. Yem free why na yen ko dwamfo ma anopa me gidi sam ho ye mu nyina mabo chenku ko he obi e ka Maakye ni aye nyina mo ye bi nyame nhira mo afei afuomu.com wo mo asesa radio ndi asisi wo mo kon ho wo mo ko nyina wo mo tie yewura offices yewura bank yewura office bia obi ade ne PC de ahye na so obi etie Maakye ade atie wo mo pensem a ekoso wo Ghana no bi atie se wan fan to ha ni ekoso wo Ghana na wonte bra wo de kwa atire ho no mo a eye sa fatu he ya aha no na wo bete no kura ni turodo wo bete se ye ka no kura no kirem a ye nyina party bi afa wo mo aka nyina wo party wo mu gina wo machi but yen ha no wo ye NDC wo ye MPP wo ye ho api wo di si wa ha ye de besi wo de wo ye de bewo so ate ase eni ti ya na de ato ha no ma no pa bia no watimi atie nia ekoso wo my Ghana era no penso nsem bebre no na atete agu o yes nkonwa de ni na e de ebremo ya boaboa no se bayi kuku a ye begya hwe ho kunkron e de ama wo eni ti no se wo kan ho a wo beti nsem ekoso wo Ghana mami fa wo nantimu kakra some of the things are no pay ya table down ye baby di ho enkomo e de ama wo onim say for the past is it 2 years or so and na ye hwe animu say Ghana Education Service omo e de eye enhyehyeye foforo bi de bebo broni friend reforms na sa reforms no omo de baye no e na omo de new academic calendar e de aba new academic calendar no omo de baye no achinije bebre na asori wo ho teacher unions bebre asori chese da bi this 2022 academic calendar no eye kotobe kuma because ya chichem your first and second semester senior high school ananka omo call green track gold track no omo kire so omo ye fi ho and we will do deep analysis on that issue ye besan so any mpanimfo a they matter as far as this issue are concerned omo matter no we will bring them we will talk to them na omo so ya je omo adwen kire ne nkirikire mu e de afasa ensemi ho na wo so wetimi ate ase yi pa obi bisa se first and second semester na ebrofo ben ya ye be kirem e de ama wo se wo titre yi mu nko ade a me pa cho empepere wo ho ye de nkiremu fiko ene ye de ebremo ene anopa nti mpanimfo awodo no a ene no bebo nkomodi afa ho another issue e no so ba Ghana ene omayi nutuni na taso nyire ne na mo ankrofo obi a kire na adwene yera Alban Semana Kingsford Bagbane ono ena wo ba Ghana ha no mo a oye speaker of parliament papa yi wo kire se ni security detail bi ya redraw military personnel la omobo ne ho ban no a whole lot of bruhaha de aba obia kire na adwene de afa ho anopa ye no so ye bedi mu nkomo both minority majority no omo nyina the press release aba abonten ensem ben wo mo ka ye bebo apini wo mo na omo so atimi akirikiri mu kama de amayen alongside no and then we will do a lot of rants ye wo issues ahudu bebre a we will be touching on ye betwe adwene siniema bi so na onso so atimi ahunu ne yekoso e wo my Ghana mu ha enomo na ye de no ebremo no along the way ye be ma okwan na onso so wagba ewramu bi because ye dwumadie yi wadwen kire ka ho bi eniti fabra na yentumi enko yen anim 0594841044 0594841044 your mpanimfo bebre nso no bebo nkomo na no pai obowra MPP amoyekuo ni mu nso a sesi ya me no kasa yi emu huru se kitikiti ekuo bi asori o mo se from
Ashanti Patriot se movement was then Yera John Buedu ne outfit and so Eddie Imwaye Eddie Abre mo allegations ya no mo making na no pay ye be na no so yetimi Eddie mu nkomo amamo munum se enra na Deputy General Secretary Eddie ma NDC amneku no Peter Boama Utukono PhD holder enra no wo ye mpotem ha no mo achim so aduru awisa ene ne mpotem wurewura baabi akobɔ nkomo no pay ye be na adekode potin oba be ye no yetimi atokane na to so ne ahwɛ dia ɛkɔɔso wɔ hɔ no mo a yɛde nkyerɛkyerɛmu ahodo aka ne nyina so ɛde ɛbɛma wo na atem so aduro kro hɔ no ano ɛne yɛsi ɛmabunu kuo bi asɔre sɛ wa wobɛtwe wo ti sɛ woba bɛ contest John Dramani Mahama no bɛbɔ odi akun ɛmabunu no anɔpa yi yɛwura kofi oduro bɛka asɛm akyerɛ mo papa ɛne nti mepa kyɛw kɔso atie yɛn we've got this and many more, a well packed show. And I no pay ni yasin konwa ye de ebremo and into kan ho a nya de a obefom kwan kra a production led by Adwempahene Kofi Mensa Kobike Kwame Asante Udia Nkan Kwame Yebowa na men so na me gina wo mu nyina na mu na me di dwumadi no ho kyea me e de ama wo frɛ me obuwo ba ofori amanfo fo adwenkyɛ ne fa bra 0594 841044 0594 841044 fa adwenkyɛn fabra na yɛnkenkan fama sanso so na obetimi join yɛn ɛwɔ Facebook obetimi join yɛn ɛwɔ YouTube sanso www.ahenkanfmonline.com my TuneIn Modern Ghana Zenu app ɛna Ghana Waves ni nyina obetimi atie ɛyɛ ahenkan ɛwɔ hɔ ɛne nti abusuafo no ɔmo atu kwan ɛkɔ amanɔne no monkeka nkyerɛ wɔ mo na ɔmo nyina ntumi entie de ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha ɛno mo ɛne nti mepa cho why ready dia ma yemfa wiem bo bran sem ne fa nto aso mfa ma ye wi a na wafa Bible no ni abawura mu Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo aten edeba ahenkan 93.3 FM me pato ma me fa wiem bo bran sam se ne besi akọ ene brada January 18 2022 ma me fa ema o epoye mantemu achim odan ofase ayire bi asene man so across so achi ase so adro ene ne mpotemu me pato ba bibiara wote yenka ma yem fa wiem bo bran sam no fa nto aso mfa ma o ne ampanimfo a wo mo no mo hwe wiem bo bran sam so ede aba no pai se yem fa ma wo ene se anopai no o mo kire se ensuo ewo ewiemu kakra na ye kasa nsu ewo wiemu a ya na ebi no mo se exero fuase ayi de bi mpotemu abobodi ana ne ye kan ye puya mantam nyina nte puya mantam so de so na no ye kasa nsu beto aha anto but me kokoduru asama kase ensu eto wo ho no na enye asem keto ani nti ya na wa hye ne nso e de amame na omoso me kan che sa no pai no ensuo ewo wiemu nsuo no wo wiemu anopai a ye hwe ni mu se puya mantam emya ahuru ni bi wo hono mo a ensuo no ebetumi egugu kama saa nso na awia no nso no mo kire se eduru awia bremu a ensuo no still a ewowiem nti ene no efiri anopo yakopem awia no mo kire se ensuo ebetumi ato ye kɔ anwumre bremu no a na ewiemu atumi adwo kama de amaye nti ene no ewiem bo bransam se ne ebesi yakɔ wo mo hwɛ so de efiri wo mo akachi aba no ena yenso so ye de ato anim baako a omo de aba no omo se yensan enkai mu nyina se baabi a yaduro no ye wo shorter day longest night eye brofo omo kire se awia no baabi a ejina sese ya no awia no a ede adekye ba no omo se baabi a akwakọ jina sese ya no ye wo brofo kasa bi e frɛ no Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Eye brofo sa brofo he no ni twi ni man ko hu school nti nya de metimi a kire mu dia batwi eye Northern and Southern Hemispheres eno na minim na ne ewo mu nie ye wo ba bia awia no pie efri de ba awia no e pia ba na de adekye no e de ba omo kire se sa awia no e de adekye de ba no akwa akodi Southern Hemisphere ho
na je say anafo fam no eho no mo na wia no akwa kodi na ye Ghana ha no ye wo northern hemisphere ye wo atifin fam nti se awia no eba eya na che kakra ani nti se obehwa na nsan ukoda sisia na de asa sebe ya de beche bi wo etimi bot se 5 to 6 still ana ewie mu aye se de esumwo mu no ai wo mo se me kan kire mo se ebe ye se ya kopem March ne da etoso aduonu ebe ye se ya kopem March ne da etoso aduonu ani nti ukoda sisia na de asa ade ne san sebe ya ade beche no na no so aye bibie wo ho ebebo 5 ebebo 6 na still a esum ewo wiem omo kire se awia no ede adekye de bantem no akwa akodi anafo fam ewo eye ewiase nti ya no ahye ne nso ede amame nti shorter day longest night ena yadrumu omo kire se be yesi ya kopim March 20th ansana etu betimi atwa nti wo wadwene se o koso ada na wo hwewie mu ade nkyen ya wani baba ho so na nonso abɔ na wo da wo kete so wo nso wakwadwero ni mu agu asese poto oh my goodness me part of our Bible no na fe yemfa sima nan emfa nhwe bibi e wo Bible ni mu ne yen sorry so na sports emra meto aso mfama o I don't see so far Bible now Mark chapter 11 the verse 12 we are reading from the verse 12 to 24. Maakye said this whole week near babedi mun komo and it said you possess what you confess. You possess what you confess. And unti anopai me be possess it and your papa anopai me si be ye ntumi nkume anopai me si wo bi ye baifu a wontumi nkume me obuwo ba ofori amanfo si wo bi ye baifu a wontumi nkume me kasa say no bi si akwen so de ene edwaso ahantan kasa ben no tie minimnia meka ose yenka nyama papa mfa ma yen ho na yenye Ghana ha no se uyo obi a uwa akukuduro na wo kan nyama papa de ma ho a yesi we yedwe yesi we ya hantan yesi we wo mu ade yen Ghana ha no yen ti ase no obi o wa akukuduro a wo kasa na yesi wo mu ade Ghana ha yen yesu ma no I love this country. Anytime pray, Bible say we possess what we confess. And to say we possess what we confess, yeah. Any na no pray me si be ye ntumi nkume. Oh yes upon saying. Ano pray me say me mu e wo car accident mu. Me ntena car mu maka na mfa me nkohwe ho nkukume. Dabi. Na se impo ya hyehyɛ sɛ obi etika ni mu obenya car accident awu a me ma betena car ni mu binti ɛyɛ me wo boba ma betena car ni mu binti no ɛnya de aka ni benya akwanhyia. Yes, I possess what I confess. What are you talking about? Also, what are you saying? Me pato looping no horma me. Looping no horma me. Beat no. Beat no ya me de. Looping no mame. Beat no ya me de. Me say, I no pay enya dia me ho be kire me. Me say I no pay me enya dia me ho be kire me. Me confession no. Me wuda. Ade se mfie nyankopon ahyehyɛ de ama me no eno abamu ansa na se me at the age of this at the age of that me wabra me brenso ye ensi enya de amesre ma sɔre no maba o ma me jene o ma me ebi nsi wa mabra bomu da wo de tena ho enka bi ma ho na me de na me kan ma me hunya wahi amanga adwua me dwen tie me se me I will continue to be the best. I'll continue to be the best in the East. In fact, I'll continue to be the best in the whole Ghana. I'll continue to be the best in the whole wide world. On that note, Mamenkai say enene exactly 8 years. Komla Dumo of BBC fame. Focus on Africa. Ene emfie nwotwe pepepa Komla Dumo. Otwa nananamo wansie do. Maakye. But yes, say to us no Maakye say, you possess what you confess no. And I may say Maakye will say,
Ahenkan FM will continue to be the best in Ghana. In fact, Ghana for you now better Ahenkan FM nka. Eto de bi na woni obi kasa ya na eye nwanwa kakra. Northern region for you na ati Ahenkan FM nka. Hey, me say we will continue to be the number one. Oba atim down in important democracy yen ni competition wa ha. We don't compete anyone over here. Because your size be any ha. So what you say? Yeah, size and your Kumasi and Crane, Yamotati has him. Oh, Yara Papa. Oh, my goodness. And until we possess what we confess, into the American and not in Yabena, into the Etna. Mammy, come down here, Metwazo. It's exactly 7 a.m. on the dot, paving way, crossing carpet into the world of sports. Near Koso Honomedy brings to see ya. We are best na baby mu edin society oboba ofori amanfo ensuro jabako amaka yesi unsuro mi akazi manim o yare ye kwaba. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abusianfo mo bia kwaba ene anopai mra so yatena sedi agudie mu nsem kakra na anopai yaboabo ano no ede ebro na fe bia so akoye pa ede ama osho achembere no nso abo apon semano ba ko pepe na se yatena sedi agudie mu nsem ede eba ene abusianfo ni na yakentoma ede aboni ene se ede agudie mu nsem no ede eba brempono pokuare ebo ene anopai kwabena ajenim enso ebo champion foster ebo me ene anopai na misubidi ede kofi ajiwi AJ ene se yakentoma bonia ede agudie mu nsem abo no ene anopai ede ebra wonansa na ebe kwakosensem na se no kame ho na emphasize dansem en confirm Roman Barber Salon sabe conference show se person se uti na obi akoye edema nko ade a bebe ode oni be chemu no aya Roman toni ko chemu na ko se uti kama na bibia enkoye enso enfama ukopemo ewo atema boabo say ena esitie Bompire Junction uduru wa be wonu Roman na so ko se uti na bibia koye enso diama upiemo atema da say na esitie Roma Junction near Mr. Sintin so no amene ne ben ye pa ehwana se kopima obehu Roman na se uti na bibia koye enso diama when remaining komo na bibia enko fine enfa ema 0552 716777 0552 716777 ofra remena obeje oso na bibia koye ede ama na kumfin for roofing system send down pay me kan so fancho se adanse de eye ye pa be ma de unia ana